Balkane, dobar ti dan. Evo mene, dovalim se u vaš stan. Imam jednu priču kako zaradit neku siću. Nije fair, nije poštenje, ali iz zezancije to radim, pa mi nije ni u interesu da me krene. O čem se radi? Pa probat ću još malo da vas moj glupi glas gnjavi. Imam face profil, nije lažan, imam samo jedan za razliku od nekih kojih imaju na stotine. Najbolje su mi cure ono. Žena izgleda ko avion, a u biti skoro sve su tako. Redovito je to po par hiljada frendova, većinom sve muški. Da vidite vi te komentare, mislim da bi majmun bolji komentar napisao. Katastrofa, ne? Sve neki mačo frajeri, motherfuckeri, ono, razine riječi me, kak si dobra, okrenuo bi te, vrištala bi cijele noći, ispašće ti oči i te šeme, ono, sve se svode na neki kao seks. A vjerojatno likovi nikovu žensku nisu vidjeli osim po porno stranicama. Sad, se ja mislim napraviti. Ima jedan portal, a na tom portalu ima chat. I na njemu ću se napraviti neki lažni profil. I malo budem zezao muške. U biti, oni se budu meni javljali, vjerojatno tak da ono. A kako se zaradi priča, radi se o tome da ih možete žicati bonove za mobitele i tak to u zamjenu za naravno lažne slike. Ne bi povjerovali koliko muških pada na to. Pa stvarno, ja bi jedan, nevjerovatno nešto. Nego neću se s tim igrat, nego ću samo da vidite kako to izgleda kad imate neki ženski nik i dođete na chat. Kad vam se počne uvaljivati likovi ono s kocijetom inteligencije koji čak ide u minus. Pa krenimo. Stavio sam se nik slatka mala i u kratkom vremenu javilo mi se dosta ljudi. Možete uspjeti čitati kaj sam pisao i kaj su oni pisali. Rekao sam da imam 15 godina. Koliko sam služio to nikome nije smetalo, sam da je kamera slika mail. Nisam me stigao pitati za face, ali vjerojatno bi nakon nekog vremena. Dok sam gore kakvih 10 minuta i nije mi se više dalo pisati, a ne čitati to kaj motherfuckeri pišu. Pa sam ugasao chat i zrezao malo, ipak bi bilo tih 10 minuta malo previše. Šao se to, stari moj, čega sve ima i na kaj se sve može naići. Čovjek naprosto ne vjerovati. I to, ako želite zaraditi bonove za mobitel, dalo bi se bez problema. Sam treba odvojiti kakvih par minuta i to je to. Fascinantno mi je kako su biti muški glupi. Koga možeš s takvim mobiloma zadiviti poput do neba mi je spolovilo moje, popni se na njega i pozdravi svoja. Katastrofa. To kod mene ide malo već da odmorim vene. Lijep pozdrav i svako dobro do sljedećeg puta.